abahabwa n'amategeko uburenganzira bwo gutora mu mijyi itatu ya Kongo izwi nk'iganjemo abatavuganwe n'ubutegetsi ntibemerewe kugira uruhare mu itora rya perezida ryo ku cyumweru. Abategetsi bavuze ko ari ukubera icyorezo cya Ebola. Umuyobozi w'abakozi mu ngabo za Nigeria Tukur Baratai yasuye abasirikare bari mu majyaruguru ashyira uburengerazuba bwa Nigeria nyuma y'imyaka 13 abasirikare n'abapolisi biciweyo n'intagondwa za Kisilamu zabavumbukiyeho. Isosiyete y'Abafaransa Sigfox ikorera muri Afurika yashyize utwuma ku nyamaswa zishobora gucika ku isi. Ni mu rwego rwo gufasha abashinzwe kurengera inyamaswa n'ibimera gucungira hafi izo nyamaswa ku buryo bworoshye. Muri Tunisia imyigaragambyo irakomeje ku munsi wa gatatu mu mujyi wa Kasserine mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. Baramagana ibibazo by'ubukungu 18 bamaze gutabwa muri yombi. Naho mu Misiri abayobozi b'igihugu babiri baheruka bahuriye mu rukiko kwa gatatu ubwo Hosni Mubarak yatangaga bwa mbere ubuhamya kuri Mohamed Morsi wahoze ari perezida kuva yinjijwe gereza no ku bayisilamu bagenzi be.